mamana pe maro we palaxi geni blama money. Ella we mari kono awinyo chunya ti kono kama denge kama. Mamara pe. Why man we meng any. No tera kogo tavle ni. Indong gimo ke kan ma ini mer matidi ma mer ki mini ni dong lubu ma ini mer ni kono in space we kon yam kor we endong eno kono gino mo ma pat ma ini no gidi ni matidi ma bu yomo yi kero ng dong ano en mono en dero ma luwe giti kere ikit me kano mong iwe kano kama ma in o mio we awachi eni mamana pe maro we palaxi geni blama money. Ella we mari kono awinyo chunya ti kono kama denge kama. Mamara pe. Why man we meng any. No tera kogo tavle ni. So elo tero no ingo we mu kene tie mano onyo ngala nyo ti we mu kene mano ka in ikate kere no enini category ne tio kene no eno jempa bulu no yelo diro padanya ya o timya we gena yemu chuny bulu pe yemu chuny lo diro kare ineno gini enoni otime chenchai award ipeje oh ya berupe jal bounce gene la pe gitok ngala mo en ko goga gene i position ko kay mir ni donyi ning mir nong position ni ning ko kay mir ko ko rako gungo ni ning mono e ruote ka kenyo me ko beta hore chante ka kenyo ko na ngagi mam duata dante ka kenyo neno dano mono beru kenyo kichi wode pat omiyo ngaro ma waje komene en ruot ko no yeyo ngogo ruot biyo kanen lo tino ne ruot war lo piane ni yo ma no miro il rom kaka ma rom te kwar malo so ruot war lo yeah but back to you angeni yen ni ber katimo we mabejo to twala Paul Kare we mugo kadi ke go chalo le en foot petit manaka wele en la pena gwe dili ia bo moro ia gina ayo enuni we ni futio gako nyen naka I think we to playing merma futio ma be we new Paul corporate no ketiga dogone gina luo nights kaber ma papat no kitiga karne iridio ben food we ni kok watien wadiri yeah now ikin jomo ko magbo nyoy nen food pia tim ko lavo ke ma ino chale wachi olo to ni na mo kong kiri ko lavo mo kong igwe kong kedgi man chala nga ma ini tamni olo to ko lavo ramati mo na kere ki Acholi gan atimo don kolabo ke luwe madung adon ki luwe ario mano ni mera tim kolabo ke gari adek mara mera tim kolabo ki Pretty B atim kolabo ki Ediwizi easy mostly rutiana Acholi ni wen katwa ara mera na tim kolabo ke gi pitian lo ni wanoti omego kilomega kakare kitung kuja futo miata tim kolabo en kenya ko mo wero ama donyo kare Cindy en Cindy mire ngoko ma foot pete of fomba abi ngo an po cher kamo yo merge an po cher kamo talent ye yeah
Now, angeni we mamigi pole iberka wer jema duong I kirme ilute kwaro Acholi inero chale wachi lweny mamigi ilok mete kwaro fut dito dong nining pian angeni no miri yele matek bene meneni jami mu enin ate kwar mamegwa ile init neno chale wachi lweny mamigi fut dito dong tiga kwena ya kai kirme ilute kwaro ano fut dong madira dada fitian lokeni wan ben fut wa peki costume mite kwaro wakoye mer kitenge wanome watika tote po wange fut ngoma no Acholi robo ite kwaro me miel be fut po ramo nogi kedong ana mirna kinana na wakno ulo ker chunyani etika ilute kwaro I mwaka bija nyim amira no ngwaka ni no at least ayibo center mo mana gor wilu miel maka mega madonki wajini eni lo miel pa Sherry Princess onyoni eni kampa Sherry Princess mano dano tie kinyu kafonyo kiro mier ki we kere we te kwaro kiro mier ki miel kere miel te kwaro anjo eni no wano dano maromo fonyo wiwa kito miera nyera mi te kwaro no gukwo kede mapat ki we ki kanu nyo ki miel ki kan kir mi te du cham te kwaro waki waro ruk mi te kwaro weng no miera olo ki fony ki wan wek wan dong ki we wani we winyi kama duong an log matek dong waromo dong chwalo dwan jo magu fonyo wani ki kenyo chino olo wakelo deo mo ite kwaro kama furu dong bora matima ni we ene kom lwenyi ko ma amero yes exactly enu ni kauno ni yang en giwai ni gena 1 billion shek pala diti no mir kauno mega be mo tie na mi en 1 billion shek ko agamo in spirit afaya yes ya en handshake ni kanir mo oloto bertie be kang ana don in kere oh my god I receive it da gamo kong dong en get it yeah so angeni what enini challenges pero tiema duande da na bien ke dong wa kare me corona ge ma concerts we go beru pere ya in challenges ma me go beru ni ning kidong e kar corona ko dong beru I managing ni ning kidong work challenges la ngo ma food in no chale wa chitie wa kinini ma oloto e tika di in do in pen manak ya chake what challenges very duong ba one watiki talent we watikere we chawane and promotion pake support pere chwako me chwaka en kidok en ya lutian wa en mer watim gi mo il go lok pigi wa good no gena bewa mit malba mi ni gini go il gi go chet kere malani pere pinga wachi pe tung kan dan fu nano we chalo we gen mi balo dano yes to twala tung bor wan mon kay ti la we pibi no la cho madaba pibi no dong an mogo ni ka we mogo ni pi dong cho mo kan be go nan marach pian ni gere dano wen pigi nyal gi marom in mogo dong pi bedo doctor pi bedo la fon pi bedo engineer and no itie ka asoling ke street wa betie ene woni ay dong kinane may gwa rata kedwa piani tam ni ka initi la we no pira mo gwa ko gang piani peki chawa man mentality marach total mono challenge ma chel ma lu we mon wanti ye donc ka promoter mono bien ko man tel in di ben bien an shira meta marketing wa dong no tel kori musically akatiane mo I we ni wa ti woda chera nyim ibiti mo ki chel ma re bi penyu program mo kana nakanong kom nang mera dong kong ki wele ti dong anno da mi we na ni do chalo gian ma ati kede exactly ini kel chene wa rip ti wa be wati ini business music to business ma diet ma promoters ma kanye pe ginano ka ono ginano kit ma Indians ginano gitimo kede an kati ki we ma chelo kombedi we na mati ko ma tere wangini di ben bien wache okay an atigi chene mo ma $1 million pa
waket agreement ka wa char wen yo mabe ini bi 10% in ana 10% manyut ini tika kamieto chilling iwe am pe miet dak miet la we ka dak non chilling dak double dong no pibero mabe yeah man promoters gini ino mero yubu wono an gini ene change ya lore ye ingeo ka dong tien wan lore lo kom promoters gini ini promoters eni do donyi kere wai kom radio presenters tima racho twal tiana ma ana bino kara biloko kedu time en mano we palo rock we ma ake wako komu miele ka goine nyobe o yenya ni utuko be menono eto ma meko ka en mano mierde chuye me jiete lo le tore ma terra da dani fudere tiga mer chiene tiga mer bribe itiga mer ko ki mingo itiga mer ko da ki lo ki burro eni ni dong no dong konyo ngo wabi lo eni la chien lo ka chwer chunya ba anti lok ma duonga da e kaka ka eni ma chwer chunya gena princess so payot so anano challenges eni tie en kidi waje be food work nini and in machalo in angeo ni ikien we mamigi oloto no itiki derne kita we bieno borikere migi pol kar bieno ni pian aber ka lok jom kene e kar mo kar nge jo kene winya moko no ena gite luak e winyo we cha ko ke wie itugi cha ko choro we ma tek kenyu ena e kar ke tawel ku no de tika choira migi temene ni anen wo kama wo ti ye manyuti luak weng tikion maga beche la ke luak mogo ki bas mogo kama no wo ti kiri wa kiba kama bedo ke nana which kitima kar wa na cher ka recording no chela so we ini ngoko chuchan ke maka chim perfect and yani ke no ti bien wa pe ma ronyo be matwala lok tega kenyo eni ka kenya ini niang ni eni ni mech mana lo ba miyo bori maka ini wa ko gala mana ngar ndak le ngar mo de winyo the same tini na mo ma don gwa konyo mo time mo rwenyo kiwi do time madam eto yes o time ento da winyo da ngar mo paro go the same story same line that is what I wanted to tell you ni lo ba chiligi na kacheo mi we en pe tiu ke kwao it's very true kwao atau ka ber more edi bolo ka tama mek wa ku birwari o de pe wati ka wai di gerate me ka ber